ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatio kana muthenya waku uende na kwithiwa wi wa kwaila kana weekend waku uende nesa ni wathanthatu wa matuku 17 mwaini wa Mwanza mwaka wa 2021 nienda kukethia watindata na ngiuthocha thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saumwe na nusu ba Mutongo TV nyeni to Faith Mackenzie wa Mutonga na ni uthocha tukwatiania imwe nginya muthia ulokunde thesia kwanzia ya meko ni Sharon Dinda na indi ani kati wa Mauvoo alatu manengete uito muthenyani wa umuthi alatu kumbanesie ni vamwe na ateti ala mena wendi wa kwita kibila changu masumba kukulwa meyumilie ekali makitwi kuteta yulua waki wa silanga wa uma mwaitu umwe kuwetanda kwa tautethio ula ubathiwe ala methiawa na mamutha ma mwanya na andu mamusi umwe kwithiwa na umu wa mikalile kumana na mamutha ma mwanya. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia ingi na uthocha na twende kunenenia kwisila nambani tuyotumane mukubi ili 391 tuyambililia kana ndongo ya chama cha Wiper mbungeni ya kaunti ya Makueni Honorable Chalo Mumo ulani MCA wa Tulimani ni wakulia alame kwenda kibila changu masumba meyumilieni kana chama cha Wiper kimanye muteti ulaki ukwata mbau kiuka itina wa governor wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana kwithiwa nake anawetie kana chama chake kithwa kikwata mbau muteti ula kwithiwa aikwatwa mbau ni enenthi nake ula wa senator wa mbe wa kaunti ya Masaku Johnson Muthama nunaisie kana chama cha UDA nikikikonia nthini wa unyuvani munini wangu masumba. Caleb Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo na nukutubinguya Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umuthi. Kavina nikaanza monivani na mebaka va Kenya IBC yateleto tangasa jila univani munini wangu masumba ukwithe wa jina wa kwitha ve yana yawe MCA yindongo yala ingi mbungeni na yenda andu ala mekwenda kivela kwizila vala ve tikiti wa chama cha Wiper kwiyumilia kuona nyawe mwana na Honorable Chalo Mumo ni wekithia kana chama cha Wiper kiiketha na ivinda yumu ya kwikithia kana chama ke cha Wiper ne cha sovia kivela kiu na kila chatiwe ni Harrison Ngui ula wakwatie mbanga ya lelu mwaimu vetu na kutiwa ni thayo wake kubikia bauti namba kwithwa twina front runner na niyo tunasia kana yukubikia bau nditonya kwasia kana Wiper je na candidate kiwanza ni kibingwe tuhenda kila mundu ulo no kwigwa ena capacity ulo kwigwa ena binya ulo kwigwa ena molote mwitikisia mauta kutongoesya maumile kiwanzani nikana maumile kiwanzani indi yuma sindana ulo no kwithwa ne watongosia katika chama cha Wiper ithionthe kuma banthi kwambata nginya ulu tiketha tiungamite nake na tikule ciama ile ingi cionthe nundu wa kwithiwa yuba ucindi no wonekanite maikana ngebinda yo yingi muno nundu wa kwithiwa yuta angi mazuku matumi yu yeza kwete tumiku na Wiper nayo na kibendela kisio na niende yukaisumika isukumika takuuma sumba kwe maliko amwe matonya kwithwa tumitu rasumika tukwenda Wiper yende na kwete matinga mauso bya kesio yu na alangi yu alangi kangitometa others others ko nienda makulia ona momo wize kwithia ni mola ni lwe moka twa support chama cha Wiper wize kwithia yu na tia na ngasa andu mangu masumba mekita usakuwa member wa Wiper batena nge wambingi na timi na kinduki within a no kavinda ni kauna vala governor wa Makueni Kivutha Kibwana kwiyo nthini wa chathe cha kuvingwa muradi wake uko yangu masumba na kyo wetie kana kavinda ni kanza maya univani IBC no tangasa yana yu no kwatiania na andu mangu na kukwata mbau mundu lo nukwitha yendekethwa ni ekali makesi okay ne gando mo kelama na meje kula na nini chebukati kwa namba kwa sekana mukunduba ni nende ogo dana amba kwikata dana amba weta na o kaundo nende na kuweta ila na kulwa
ngete lando mangu manda bimenda mutongo wipa sawa kunye ndio kwetela chemkati yatangaza na motizo ndabye na mwanda bye kumaima. Chama cha UDA nacho kila kisindi nthini wa univani munini wako ya Kiamba kaundini ya Kiambu neke kwati wa kwitha kina mukiti wa kivila ke Vilingi wa Mauvoo kumava kaundi ya Makueni ndi ripoti ya neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuyendeani kana ekali makitui cha kati yu mena uthatu kumana na waki wa silanga wa oma ula wende sia taonini isu ya kitui na ula utaisa uminwa kwakwa ona kwithi wa ateti ingi matwae ya silanga usu thini wa uteti wo ibinda ila ya bika ya kwitia kura nake muyumbe wa kilio kiu makali mulu ni waweta kana mulati usu ni wailitwe kuminwa ni kana kuthinikia thina wa kiu ula wibwilite Siokiu Onesmus Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo kumangaliko sia kitui. Kumana na mwaki vo kauntini ya Kitui, serikali ya Musumbotho mwewe mwe Kibaki kwe mwaka ni wangilila nana ni yonieve VATA wa kwenza silanga ya uma ila ichangwithio miloni wa suwa Kitui cha katika kauntini ya Kitui ila yana kielelo cha kuteria misimbe wangili miongo 15 vala ya vaniwa kimantho cha shilingi bilioni umaka tuno ile na vala milioni ana miongo 85 na sosi atumikie kwa kasilanga usu na ende ya kwama. Waki wa silanga uongamie kwetumita kueleka vala mali alato monene ila ya dhoeto kwa kasilanga yende na kwa nangikia kisioni kiu ene ndi makaunti ya Kitui maisangani kimekuiva koti kile vinda mende na kunyamane mwa wakivu kuma kasala muvaka sikuru ila imwingi silanga yo uma etu amita umandamu ndizi kwa kiwata kuma 08 nanu mabuma uzenegebu oyaki kaluke na zizie monobio omanda mubaya parpala atelilwe iminukilelwe ndelo nondo agwethea para yabigie no yabigie na ndo mawe monie ametho mo ya mbezwa nyene umwe ngikuma zia muthanga ngitwa muthanga bu omandamu na ndizi ya egiata na diethia ilio twenda umandamu ezogwe nono kuma 08 bidage bagi no yakawa na unde yakawa na uru no ebo na kibage no aljaino akomyo athomoye Kaliame iwete silanga ukaminukilwa kethwa we uteri monene kwa kukilia we mikauntini ya Kitui kila ngwenda kule ni silanga ibaita wa umandamu ya mzizi 208 na kuma 208 mpaka omonzi niongamie na nikana sumela zivu matinga ni mambio kwa twenganga kwou ukudi wakwa nikana uru ni wenu kuka kuno Kitui muthiane wa muyuno kwou kindu kila chambe waila kwamba nundu already lelo wa Kitui kibwezi nota we complete no wende lakini uzundwe na maundu mengi lakini muno akanene asilanga ya uma isu yoto na kwethe osungio katika kivu ukamba nundu silanga isu kaminukeleli onome mothambia kawo shibano mothambia na kivu no mete wa kivu bano ida metho ombesa nini nundu muno kivu ikikotha kwete mowau nela wathambia ngali kana wakwata kivu kuno to no thuka moko na maongeza kwethe atikindu kise Makalimulu ni muyumbe wa Kitui cha kati heiweta wetu watatete kwetilo vya kumakula kwe serikali ya kati kukwa mwasilanga ende serikali no yavania mbesa ikisioke ikumia kwa kama miradi la kibutu na miradi bingi na nenda kwa zitako ba Kitui cha kati wethabe genuke kaatethia Kitui cha kati ne umandamu ndamwizi ya kwa miaka mbingi muno na ndamwizi nende kusambanya na muno wethabe tutakeke kombeza tukike mbeza serikali makumia na ndamwisi kathela Kitui town ugo wakibwitha thina wo wathela atwa kwata kibugi sio Kitui town na mandu ma siwa line kuthene mabotha kuzi project Kitui thia nyita mutongo wa kilio wenga kwata kamwana ka kunena ndo ngosa mwana zude na ndamwisi watoneke mino nundu yendo karibu bilioni umwe na nimekwata kibugi sio na tunywa kumiradu na mbingi ukamba ni kundu kukafu na kibugi zila baki zembele chendete Mombasa ukenda niko kule twazia nitukuja rais kila kilio tumando ndamu mukana ile kula kukaukonze tukakwata ndamu 5 nene nesa sia bilioni 10 kada kibuki sembage ili ukangani chonze twatunge ne katika ndamu kikaterezia ndo kwa kungithia ng'ombe anokiterezia ndo meito kwa
kwao kung'ithia miunda ikulu onekana ethia silanga uambililwe ni serikali ya Musumbi uthumwe ya Mwai Kibaki. Kalonzo Musyoka munini wa Musumbi nake gavana wa Kitui Charity Ngilu minister muviani wa kiwu yunembe wa miaka 10 kuma silanga uambia wove na wekwati wa kwenda kuseuvwa kana kumina mwa wa Kivu kauntini ya Kitui kuma ile ambe ya isa kodela atwete la yo kayende edele onazima zia zilangilo bu siagwariwe ninganga no ziende na gobaluka kila ndona kwenye mwene kulingana nondo nekete mawoni kwa ndone na ndwalangi onenye mwene ngeka saki yako nani wa nyumba 10 kila ngona kikadurete thia bakito nekevu baigendo kenge na ogethia batoneka laizi witu adwike no kubika bano athenge zilangazu amyone na azi zilangazu wezegwetha anu amekate wezegwetha ni atala ekali mamusi wa Kitui menda gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluko Angelo kwithia Stalin wambe kusiucha silanga wa uma ula wambe yengilile na nana minister wa Kivu serikali ya Musumbi uthumwe ya Mwai Kibaki. Ngiripota Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Kitui kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Mwaitu umwe ula wikala na mamutha ma mwanya ni waweta kana ndaisa ukwata ilovia ilaibathia wa andu alamethia wa na mamutha ma mwanya. Mwaitu yuni waweta kana no bikite maubisini kibathukany'o ma county ya Masaku indi ndaisa kukwata utethio mbiki ya yabu. Mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mongela kuma Masaku no bikie nyumbani kwake na ethiwa na unenena nake uileta u Mwaitu mwamuku na ula wina mamutha me mwanya ni wokilia kiyo kwa serikali ya kaunti ya Masaku kwisila ofisi wa uthinikia andu alame na mamutha me mwanya umwithukisya na kumwenenga utethio ndaelesekana ona kutwika budget kuthie laingi ona kila mwaka ni kuvathawa mbesa cia kutetheesya NNZ ala methia wana thino indi vethi tunovaluku munene ofisini ula wailite kuthinikia mavatasu mbesa ila juma za serikali nyena atwaye mathangu ni nanoye ndenda kuya kwa njenda twenda wale mabu ndi ndusucha ndikala ndisa kwiwandu no manenga we na kwa kuthikwe ni thina nditikitiwa uthusija nditambia nyembesa izu itata tombikia na ndiseneke ni undu ula wa kuwatomba une Nicholas Mwenenthi umwe kauntini ya Masaku na ula wamina kuelesekana ni undu wa usinyo muno mbesa ni vathawa kila mwaka indi kuvikia vu onake ndaisa ukwata utethio kuma ofisini usu. Ndio kuja serikali wa account wa Masaku through ofisi usu wa social services. Ulatu isinigo uskanira mbesa isu. Osisye ondo kwekana na alemavu ma Masaku. Kwetha mama ni maite ibinda yasa. Ape kindu githuku muno ela mbesa ta isu utengwa cia utethia mulemavu. Twisi kwe kiwango fulani cha alemavu. Alani titona kwa cia pale mavu ala matetona ula mundu komete kitandani unukuita mataa ungi utona wina uwezo wa kwambia biashara ungi unoenda utethio wa either wheelchair or crutches no wa movement na mbesa isu iyo bikia andu asu oyi tukuja county government epindane ye tise financial yani nambe na woni wo mwaka wa mwiso wa serikali wa account ula inatengia mbesa isu itokola masisi ondo simbesa isu opikia people with disability in Machakos County wiuka okavindani kala serikali ya kaunti ya Masaku na somie na vitukithia budget ya bilioni 12.6 vala yuite no unye kwa serikali kuikithia kana maweku ala methitwo kalikoni wa uthinikia andua ni mathinikiwa ndikenda kuikithia ni mamaililia MEKALE yo na kumatethesia ona biasala nisio twasisya nthini wa county government ya Masaku that is ni kindu kithitwo default Kenya yonthe mbesa ila ciitha itengerwe nundu wa kutethesia andu ala alemavu thini wa county kila financial year nipatenga wa mbesa nundu wa kutethia alemavu either through assistive devices na kila kingine upo wa biashara na mbesa hizi atengwa tuyitha twisi silika mubeani wipa nikwitha bayo mulemavu ya jote yula witha apikiwa ni mbesa isu since kuma 2013 up to now na kumeleta mbie kususha ifa ila na usuje sio kuondethia
ja isokwata na kivu wenda wesethia mbesa isiabikia kila mundu pe amwe kuisaalia manengwa na pe ala manengo na matei disabled na kwitu ta ile disabled wesethia mitona we wito muno na nikitumia asia munongo ikafika pano na saingi tukeigwa tatu kwango kwa serikali muisise kintu cha mbemboso niguo veundu na muno niguo muthuku Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kauntini ya Masaku. Tuitiana na ngewesuni kana serikali ya kaunti ya Masaku niambi ya iseso ya kwinza silanga kisioni cha ukanga utune ni kuya kangundo kauntini ya Masaku silanga ula ukuwa kimanza cha shilingi milioni 10 na thandatu na ya ile ukuwa siumwa thandatu ni kenda ibikiye na kuthela kwa munini wa governor wa kaunti ya Masaku Engineer Francis Maliti nwaweta kana silanga usino kwithwa uitethia aimi na muno makawa na aimi makwithia makuyu boni mutesia ni mwandiki witoa Mauvoo. Alima isio sia kangundo mena ondu wa utaneti na serikali ya kaunti ya Masaku kosa itambia na kumambesi ya mulati wa kusavia silanga wa kumanenga ikiwu ova mwena kukilia maundu make uemi. Silanga ilatu usawi vati savia silanga nene ilatu utumea milioni 13. Silanga ni mwa katika masilanga la mainge pyote nzeta katika kaunti ya Masaku mbewa masilanga maanaeli. Ino ni nzie mwe ya kuhakikisha kana neto athengesia kiwu katika kwa mwene nthi nundu sehemu bingi cia Masaku ni asia ni mwesisi the wasie kafu na katika kangundo sehemu yetu tunanuvie yo kango tune niwe mwe kafu na ina catchment nzeo muno pyu ya kiwu kwa ila engineers maitu makiwu mokie masaveiva ni monie baani bandu tutona utea kiwu kwa nzia ya silanga na tuikwata kiwu kingi pyu kitona utume kambe ni factory no yeba ukango tune nundu ba kithekani kitu sauvia silanga be factory ya kawa yeta ukango tune na ende kiwuchu kikethwa kitona utumeka ona kangundo town na kiisio kakitumeke area isio onde is around it nzonie kwina na munini wa governor kaunti ya Masaku mulati uvathiwe shilingi milioni 16 na wikwatiwa kutethia ene nthi makangundo kwa namba nene na kumanenge kiwu kitheu. Ongi mulati uwe kwatiwa kuthayucha na kukilia nema ya kawa ila ithitwe ikwamite kwa ivinda ya saa kumano na unyivu wa kiwu na mondo wangi kivathukanyo. Nitakulia contractor loan and unu sauvia. Silange asauvia within 6 weeks. Edho aminete iwe pinda ila tumunengete. Na tuina wikwatio mbwela jua ya mwai wa 10 silango oketho nalika kiwu. Kiwu kikatethesia factory no yokango tune nundo factory cia kawa nitumea kiwu na methitwe mena challenges nene muno nundu wa kwithwa kiwucho methwa mayosa paasa. Mulati wa vingwani munini wa governor kaunti ya Masaku na wikwatiwa kukwevinda nini ni kana kukitana na maomo makwithwa kutena kiwu na kukilanja aimi na indi kiongela cost cia process kawa no ithi ambeza ila cia ilo newa aimi makawa cia thisi nini nundu managers ma factory mayasia kana ni matumite mbesa mbingi kwa nzia ya stima na kiwu kwa uju ni twa maola ngalama nene muno ila metho amaitumia ya kuwa kiwu itina wakwithwa kukusia wangusanisio kati wa mwe mateti na alama nengetwe milati kivathukanyo ya uthukuma yumu mbunge wa kile mbunge cha kangundo ya kati Moses Mitane umania siko sia amwe alama likila milati ya serikali na kuumia ukanyo muvyu kwa alama ethiwa mena mesilia makulikila maundu amweta kila tukwenda ukemea totongoi ila ma contractor moka uthukuma kilioni kitu be meao ila metha masainete na etha be mundu ene polio kweatiania no thukumi wa ma contractors obisi wa MCA ni mubingwe obisi wa sub county administrator mubingwe ona ma chief maobisi moe mabingwe nikenda tukabikie kweka kwosa meao moko ni maito na tuje ati ya meao ila mbikie nikena na ma contractor ila moko thukuma kilioni kitu maeke kuona ata maendete bandu pate na mawailu maudhukumi. Ripoti ya Mutongoi TV kuma kisioni cha ukanga utune sambu kaundini ya Kangundo nitawa Boni Mutesia.
Ngewaisu ya Boni Mutisia yetunenga ibuso ya mbe tuambe kosa udhiumu wanda tikanini twende na kunene na kuisila nambani yitu ya utumane mukubi ili 395 lilikana kana kutuma utumane waku vaikindo otilwa ni mana byutote ndini wa Facebook ni Mutongoi TV, dhini wa YouTube ni Mutongoi TV official. Ndugadibasa nitusiokethete. Ikumbi ya siasa. Mukikosa kushikana, mutashindwa na huyu mtu. Mahasla. Na hatutaki kuingia kwa huyu baro. Kalonzo will not run alone. Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja ili tuweze kutoa hawa wezi. I will be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. We are all sasa ndani kuibanga ati tibanga ni kana tusindeke RUTO. Tibanga ni kana tubingie RUTO. Itafanya namna gani? Tibanga tiki kindu kiongela RUTO nguma. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Honoring of NASA commitment has not been done. Kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema NASA imekwisha, haijakwisha. Ngetia kivila ituke musumbi wa ndhi ya Kenya. Inywa umea amutua mheshimiwa Kivutha Kibwana, mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasia ni twithioka mwinyone. Kila mtu ana haki ya kwenda kivila kio president. Lakini ilo kuona kinu kia ungama uone kwe kala Kenya itise. Wana mama ukamwona waitina. Mukamba nwasinde. Me have faith in the Kamba people, not to see them. Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Itia Kamba nitwendete muno kwikia ngwasia Kithuma kuseuvya sindu situ na Kithuma yuambia unyameti mukanyendawa nogili wa itabakana wethe kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wa mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi aende aitwa mundu ayoka aithambia musi nicho ketao kithangona aithambia musi ozu asindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kikita wa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi niwe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yiya kikatumika kwikia leu. Hello. Uniona? Si niko pale angalia nyuma. Niko pale si unaangalia nyuma niko pa Urpak. Uniona sasa? Si nimevaa ile kigo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Simuona sasa. Simuona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 noti ile itatokenda kwa nyanya imwe. Wewe musei kana mwana Komanda College we muthoche Trans-Africa Accountancy and Management College ula withika iandikithia wasani ula uende wa certificate na diploma ndini wa CPA na accounting, hotel na catering management, information communication technology, IT, electrical engineering, plumbing, hairdressing na beauty therapy, fashion and design, community development, computer packages na ingi mbingi. Nitutethea ya SYANA maituko kwata attachment na mawia. Nitwanisi mawendekethio mamu vya wa kisomo na uima wamwe. Yuna kundu kwa kukoma kwa AMANYIWA ma aume na MWAKA. Kwa mavombe angetuthoke sukulu ni witu la Winelium Center ngolova ya kana Thika Town. Anatuvikie kwa WhatsApp kuisila noti muonza ili 5 3 noti muonza
Trans-Africa Accountancy and Management College, developing people, inspiring future. Nina udhocha ingi tutambanie imwe na tuyenda na kunene kwisila nambani tutumane mukubili 3 kenda imwe 5 kwithiwa na mamutha mamwanya niundu ukanduni na amwe ni mawosa na nzia kibathukanio misi kana obamwe na mbanga ni maundu matonya kwete thina wa mamutha indi kisioni cha mitaboni maundu ni mausenya musi wa matheka na mwendwa wake Rose Nduku na SYANA sio nimethitwe mayisila maumu manene matheka atiwe ni thayu wake kumanwa na thina wa mau kuthela binya na sio SYANA siake itonya kuthukuma nundu maumo ni mathelete binya obamwe na methomo kwithiwa mateko na nesa boni mutisya ni wabika musiko na tumbanisia ngewa ino yimwanya na nindhini wa kilungu chambe change wa ino tusiaise. Kila mundu nutana ena mamutha meuthukumanesa na kwithiwa mwi wake utena mathina utuini wa uiye ni mitavoni ni twavika kwa matheka uu ni Rose Nduku na ula wina na make alama kwatawa ni mathina ma metho ovamwe na maumo itina wa kwithiwa ithewo ula ni matheka atiwe ni thayu wake kumanwa na mathina ama musi wa mathekani makwatiwe ni wonzu wa mamuthamo na kila mekani kwikala va musi metelete utethio kuma kwi andu kivathukanyo itina wa kwithiwa maratonya kwithukumia na yu ni twenda mana nichau kimusini wa matheka na uu nundu mwa wakwati andu make kwithiwa na mathina mamutha mamau ovamwe na methomo kwithiwa maratonya kuona tulike kwa matheka. Iwe na miongo 38 na wa mwana ni omusyu inaendeye na kuya mwana wakwa weza kwithia mwana ni weana na bika kuyana weza kwithia yu eo bana no niende na kutethio na kutethia na rangi inogie na ne wangi na ne wa mutunga na ne wa maiko na ne ngwa wangiele yuko yu pumlela bau bota endeye mwana wakwa ambe kwithwa yo na mathina wesa kwithia mwana ucio na mathina wana mino kuimanga wethio na mathina obubu twende awesa kwithia yu ane maumaluka amathio kumando ibalua makwato mawia maiko athukuma mutunga na kyo athukuma maendewa na kuthukuma na mama kwatwa no mathina asu wesa kwithia na mume ona mathina kuka ubika bubu wesa kwithia na koka mwesukuwa nikoka na koka kwatwa no mathina asu yuko mabuwe bote ende na kwithwa na mathina asu akwithwa tisumbwa no na motithio ndawani wekethia no tathio tane ndawa na ukethia yu kwatikana uo. Daniel Mutunga ni mwana wake matheka na Rose ula watie wia wake kuma musini wa Ilofi itina gukwata ni mathina mamau na itina metho make kwithwa mateko na nesa. Tino undu wangu atangi ona nduto na kwa dethi lakini no ginuchuka o unudunya ona thukuma otandugo na ndi thukuma na bikia bandu alana na thukuma namu mambe ona ndita ni mulevi na dikenuke ona nduto na kwa dethi ondo chuka na juwe mandekea lakini mesoma na tio levi kendo gini cha zite ane lopi na mwa nulo na thukuma ende nenu kwa komothi. Faith Kaleche nake ni mwana wa mundu mukamusini wa matheka na keumie kwa muse wake itina gukwata ni mathina mamau ena SYANA monza na yu muiyo muito enaguo tubathangirire agenda na nametyangi tubathangirire agenda igo nambiye iwa kukuma kwa kuwina thina na ojuku nikuthela bina a kukungyo na kukuithela bina yune na thina wa SYANA ithi isoma pepe twire nasali na tubatha tunangime sukulu sionthe SYANA monza na nina thina wa kuisomethia
na baiba nurona mbesa kana liu ko ni kulia ndo mango nde mandedesi alama to no ndedesi kusoma kwa SYANA oliwasio wesaidhiena nazi kaliota SYANA ila inge Josephine wanzano lawe yumisie kukakwikalana na kumatedha sia wese wenu yonete maundu kivathukanyo na nukuelea nja inona ape challenge kinene muno kwazeta aketha ni mabika bandu twasi aketha ni tugite za mwanza na bengine ndo no kosa kindu cha kuua inona kila mundu abindi okethia maine na mawazia maka ukethia imabinde ki ukethia i mayu nena ni wazaniwe ni chao na weso kulia mundu ikwe aiwa tena bina wonena sangi o maikoma kunye ni nonete mena thina mwingi kuma no kaba aketha ni kuthamba mundu zino muuteiye kivuka moto ya balawi akaiya kathamba aketha ni takwikia ngua withia mundu tu bengine no tona za ngua keke athialie no mivu no muwindwa niisie ngua keke no ndu wa mo muwindwa niisie atona ikiothialie na bengine o mathino mo ichoni no tona na yuta mwetu we ba uteona nthi ayumala nomba no tona kwa ranzia bandu bo kwa ranzia zo ichoni ayilingeleti na nomba withia no mo direct iyo ndu welitothi athai waninzi anondu ndona nthi amekula matethe nthini wa uiti itina kwithwa mandikiwe masivitali kivathukanyo mathimaende na ukwata uiti na yu ilo via ni siende na umaemea ni nandi weane maongali cia maoloni kwata ngali cia maoloni ngali cia thata lana ndiye na thukumanga na thukuma na bika bandu otwana ono sawa no kana twana no gena twana na jage betisi ano ile to gete kala undu de no gungia ambala da gene gete mon o geta bika bandu ina gbeti na jana ile poka bika bandu wa de adiu itona go dukuma ne gwede ade no kwada wan kwada ambala ngede utembe te udamule bi to nywete ti to kunywa kabika bandu gede adotona no ngena bika bandu na ora gete sia wele adiu de na gwede kumia tarane sia kilungu ni cha keli cha tutetheka atani tukwithwa twinananya namwe alamekala na sena mamusi wa matheka vamwenda mutaalamu wa uiti atutavanje undu tutona kutethia mamusi wa matheka ne ngula che mundu wothe lodo no do dazi ngwetha itungami do gwithwa vaimbaza adota dazi dikwata mbeza itu twende na hospitali Mutongo TV kuma mitavoni kaundini ya Masaku nitawa Boni Mutesia. na indi maundu moka anduni na ukethwa utonya kutethesia andu mamusiusu no tubikie kwisila nambani ituyo tumane mukubili 3 kenda 1 tuyende ani kana nzanzo ya keli ya wa polio kwa SYANA ila sina itheo wa miaka 5 kuthea ni yambi ya muthenyani wa umuthi countini ya Masaku isesoi ila ikwikwatiwa kwendea nginya matuku miongweli na yimwe mwainio wa Monza ithetheiwe ni kwatikana kwa SYANA imwe kukwatwa ni wa polio countini cia Garissa na Mombasa ibindani yambe kilungu cha miongo kenda na Monza ya SYANA Masaku ni cia kwatie nzanzo hii na yuseso ya keli lengete kupiki ya SYANA sionde kana kilungu cha yana Dan Mwongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Atakuwa akishika mtoto wake, hakuna mtu atakuwa akishika. Finger marking itakuwa kifanywa na volunteer na daktari mwenyewe. Tanzemwe ya kusiasiana nini na wa polio ula ni wawe mwisio na ula wete kuonza kwa mumudha kwi umundi muvea wa wima wa mwi kauntini ya Masaku ni wambisya iseso ya keli ya unengane nzanzo kwa SYANA sioku wa miaka 5 na kuthea. Nitwa ambisya iseso ya unenga SYANA ila sina miaka itheo wa 5 ila nzanzo ya polio iseso yene ya keli ndo ya mbetu nekie mwai mutheli wa 6 na tweka kini kenda withie SYANA sito nitwa SYANA na ukwado no wa polio Uyuka itina wa iseso ya mbe kwithiwa yatwa iwe kwi mwai wa 6 balaki lelo kinene cha utwaisya iseso yene kwigithia kana SYANA ni cia suviwa
itina wa siku cia wa polio kuetwa kauntini ya Garissa na Mombasa. Otondu minister wa uima wa mwi kauntini ya Masaku Dr. Ansen Kituku ukuelesya kitumjaiga kini kana mwaka muthelu na mwaka oya mbeya peke simwe na kwatakania kana kena polio kuya katika refugee camp kaunti ya Garissa na kwa ilasi itawa routine surveillance CSO system ku Garissa na Mombasa kuna kwatakania kesi inge ile na indi nondo wakiu konoswa serikali inosa itambia ya unenga NZANZO katika kaunti ile inoenganie 13 ilasi na risk nene ya kukwatwa no usu wa polio. Ingi Dr. Kituku ni wonyo kule kwa siku kwatiana na mavisa alame onenga NZANZO esu na ilesya kana isesone yambe veasi manethitwe mateo vingwe ya mavisa mauiti kavindane kala mavika kusanza SYANA na ilesyo undusu nunonzeite muno iseso yambe balama inavikia SYANA ila manenda tekuli andu maitu kwandaya tukoperate na serikali nono andu maitu ala mauiti ala mioga gume mamegete ngwazio nengezia ngido polio sia yelo sione kaneza no sio mundu ugete utethesia nikenda SYANA situ isoveke nono no gembe na mbeza sia kugethia no asiwe kana gaku gatwaga na kwate NZANZO panaka na kina SYANA isi athima school na makanisa ni SYANA ithauka imwe na isi akunisa kagemo na polio na kwate kange ka mundu unge kate na polio esu na kugo twenda kila kana Masako tubingwe kwanda yani kenda SYANA isuito ne kwa NZANZO nake daktari munene sivitalini wa Machakos level 5 ni wakwata mbaundeto isunda elesekana NZANZO ino ndina mwisio kwa SYANA nini imi naonewa itonewa SYANA ingi yake ile inanengiwe kano indigi oile matane wani to target all the mapikie kukwata ndawesu na ndawesu ni safe ninenganito mala maingi no idisia no ndumwe no inengana we clinics na tukumaituma utakitali nthini wa isesi na ila yambiwe ni minister munene muveani wa uima wa mwi Mutaikagwe kwi matuku 26 mwei wa katano mwakani huu kaunti 13 na ila sie mwisioni wa kwikumbilwa ni wa uo nisio siutetheka na isesi ya unenga NZANZO ino ya polio. Kaunti ni pamwe na Garissa, Isiolo, Kajiado, Kiambu, Kilifi, Kitui, Lamu, Mandera, Mombasa, Nairobi, Tana River na kaunti ya Wajir. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kauntini ya Masako. Na kana wau wa polio ni umwe kati wa mawau ala SYANA inenga NZANZO ni kana kwisiania nawo ibinda kuthi yila yengi serikali ni thutha cia enende kumilia SYANA cio kukwata NZANZO yokukwata NZANZO kwa SYANA situ kwibata mwau na wau wa polio we muisio mwau SYANA ni situ. Onesmus Chalo ni wanenania na mutaalamu wa uiti na atumbanisya ngewaino. Uwo wa polio no uwo we mwisio tile mbetani okamba kana nthi ya Kenya indi nthi yonthe uwo no lo kwata SYANA ila sina miaka 5 kuthea na valame vya kivathukanyo ya wima wa mwe inskayone cia kuokitana na wa uwo. Uwo wa polio no weta wonzwa mamutha mamwe ila mundu tana kwata NZANZO nini undu violate kindu kila kitonya kwete mathina ma mwana ona ethia mundu muima ina ma mwana wanye kuma kusia wani ni wethiwe na mathina na eta wa Emmanuel Muinde asia wa aindwa na ethwa na mathina ma mau na ngingo kwa kubenda tembea ni mulemavu na kila ngwenda utethio munene ni nga kwate wiluchia withwe no atone kuthiaga ikwenzwa na akaivata wo wa polio ukathela muvea wa wima wa mwino yombanite kuukitana no wo we mwisio kwa kunenge SYANA ila sinethio wa miaka 5 NZANZO wala uthuthia mwetu kumilia SYANA cio kukwata NZANZO
Hao ni watoto ambao wako na umri wa miaka 5 ambao wako nyumbani. Madaktari wetu watakuwa wanaenda nyumba kwa nyumba kwa makanisa ili kuwapatia chanjo ya pili ambayo inaanza kesho mpaka Wednesday 21. Langu ni kuuliza wote ambao wako nyumbani wajitokeze, watoto wao ambao walipata chanjo ya kwanza, hata wale ambao walikosa wajitokeze wapate hii chanjo. Kitui County ilikuwa among the 13 counties ambazo zilikuwa katika hatari ya ugonjwa wa polio, maana tuna neighbor Tana River, Mombasa na Garissa ambao huu ugonjwa wa polio ulipatikana. Kwa hivyo tunashukuru sana madaktari wetu, maana kesho tutakuwa na madaktari 488 ambao watatembelea nyumba zetu zote hapa nchini Kitui. Kwa hivyo tujitokeze, tuwafungulie, na maana tunapeana hii polio wakati tuko na ugonjwa wa COVID-19. Tunawahimiza wote tuendelee kunawa mikono, kuvaa mask ili tuendelee kuangamiza ugonjwa wa COVID-19. Wakati huu tena tunaenda kuzuia watoto wetu na polio virus. Kaunti ya Kitui NZANZO yambise kunenga hospitali ni munene wa Kitui level 4 kwa savali wake livalame na kianda cha kusanza SYANA mbe wangilia nemwe mana mwanza na 5. Ngeripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui, leta Onesmus Chalo. Na tuibuwila Vilingi ngaliko sya KISUANI ni kana muyumbe wa kilio cha uyumbe cha likone mishimboko ni umya witano kwa serikali kuisila muvea wa kinandu kuikithia ilovia ila inengawe kinandu cha maendeleo cha ilio sya uyumbe kana CDF ni chongelangwa kuyanana na utalo wa enenthi ala milioni sya mbunge kibavukanyo ni kana kuikithia kana maendeleo kwa mwenenthi ni matwaiwa undu vailite mishi anena uwetina wa kuthuima milati ya maendeleo kilioni kiu. Angelina Mose nukutuelesea. Mishimboko ula ni muyumbe wa kilio kia uyumbe kia likoni ni womya wetano kwe silikali kuwekethia ilovia ila inenga nawe kinandu ni kia CDF nisiongelwa na ingi kunenga nukuyanana na unene wa ilio mbunge isu. Na kile ambacho naweza kusema ni kwamba tuweze lakini ni sisi wabunge tuweze kubadilisha ile act ili tuweze kwanza kuongezwa pesa zaidi katika hii hazina ya NGCDF, na pia tuweze pia kuzingatiwa kwa sababu maeneo bunge si sawa. Kuna maeneo bunge ambayo asilimia ya population yao ni chache, na kuna maeneo bunge pia asilimia ya population yao ni kubwa zaidi, na unajua it is about service delivery, yani ni huduma. Kwa hivyo ikiwa watu ni wengi pia lazima waweze kupata mapato zaidi kidogo ndio zile huduma ziweze kuwatoshelezea. Ainena na andiki mama Mauvoo na wabodi ya kinandu kia CDF Kenya yonthe itongowe ni mwandiki mutini kama uviani wa kinandu na mivango ya serikali Saitoti Torome mishi ingini wakathi ya milati ya CDF taya maendeleo manene kuimwene nthi. Na mimi niweze kusema na niweze pia kushukuru serikali ya kwamba pesa hizi ni pesa ambazo haswa mwananchi amejua thamani yake, kwa sababu ni fedha ambazo pengine mtu anaweza kuziona ni chache, lakini ni fedha ambazo mwananchi amejua zinafanya nini na miradi imeonekana, na ni miradi ambayo si ati mjumbe ama bodi yani inapendekeza, ni miradi ambayo inapendekezwa na mwananchi mwenyewe. Kabla hujafanya mradi wowote huwa tunafanya ile public participation na tunachukua maoni ya zile wodi zetu zote. Kila wodi wananchi wanapendekeza miradi ambayo inaambatana na yale majukumu yetu. Mwandiki mutine kama uviani wa kinandu na mivango ya serikali Saitoti Torome na keni wao yatata serikali tamea ni waneundu milati itwaewe. Kwa hivyo kwanza tumeridhishwa kabisa na ile kazi tawi la CDF la Likoni la eneo bunge la Likoni wamefanya kazi mzuri, wameanzisha miradi mingi na tumeridhika kabisa kwa kutembelea hiyo. Kwa mwisho pahali sasa tulioko ni kituo cha polisi cha Shelly Beach ambacho pia imedhaminiwa na NGCDF, na hii ni katika harakati za kuimarisha usalama katika eneo hili. Robert Masese ni mwana kivilo wa kinandu kiki ya NGCDF va Kenya ainena itina wa kutambuka kudhuima mulati wa kisese kia volisi kia Shelly Beach. So we want to encourage this kind of thing to continue, and with the time you'll find that the level of security will improve, because there is a positive correlation between the security of an area and the level
of provision of educational facilities, because the many youth who fall out of school and who lack space in schools would ordinarily be vulnerable and bound to fall into crime and such a kind of thing, drug abuse and so forth. So we are in the right track and want to congratulate the constituency. Katiwa melati ila mathokea na kuthuima ni vamwe na skulu wa 8 wa Mishimboko, waki wa skulu wa secondary wa Tibwani, kimanyisyo kya Kivundi Mutongwe na kisese kya volisi kya Shelly Beach. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mosee. Naendi ngewaisu ya Angelina kumangaliko sya KISUANI jitudenga ibuso yingi twasudhiumo wa ndatika nini ndukathiva sandi sokethete na twende kunene kwisila nambani itu ya utubane mukubili 3 Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official. Ni tusiokethete. Kilomita 12 umiloni wa SUA wi taunini ya Masako na ni kauntini ya Masako. Kwithitwe na ngewa mbingi na eni kuma kila kona ya nthi kukakona mausenyo alamecha mwilo. Vala wetaki uo kimani vandova uthea kikita kwambata na kuthiute na kila Twitter force of gravity. Kiwuchu chambata kwa ilungu ya wasa wa mita miongweli na indi kiambi ya uthea na ute na kisioka na itina onavanini. Mausenyo ame kauntini ya Masako nziani ya kuma Masako kuthi mitaboni. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisisia kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo betha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama Sako mamoka nenyo mama Sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sya KISUANI nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umani ina munene ni na mutethe kunusu na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu vamwe nondo wako Chiva nondo wako kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba va Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Alo, kweka ingota simu da kweka na haraka wimbo tsembete muno. Atwikio na mundu akwata mbesa ndesa utha mali nesa ni utinde woko ni watimu. Ye,
Mwekene yembesa. Na nenge yoke la kevoja uthukula iboka boka isombeso nesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi atiethe na wakwata. Ni thina simu nuko niwe. Wakwata wewe mbesa itisi ya mala iwo ono naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yebiti. Hende kitai bumuzi kwenyu kanotu ine polio kwa mundu ekolona mundu akwane walela ndambezi othemba dia motabizie ndambeye kanote simu akunye tukambizie zei na kwa ndambezi kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe. Ni na udhocha ingi tutambanie imwe. Minister wa Kisomo Professor George Magoha ni waumia ukanyo muvyu kwa alimu anene mama sukulu alamethi wa maituma amanyiwa musikulati andebisi afis. Magoha ni waweta kana mathie mandebisi ya sukulu asaini mailite unewa ibinda nikana kuiba indeti kutuma amanyiwa misini ni undu sunu ulikila kisomo cho. Joseph Kitheka ena inge wakwa uliku. Aine na kavindani kala evikite sukulu wa motomo primary kelio mbunge chaga tundu ya Ithio kaundini ya Kiambu kunenga na tutaulo twa mwaitwa etu ovamoda sindu sia kwisiane na ikuwa ya corona sindu ila sinenga nitoni ikundi ya adi executive. Minister wa Kisomo Professor George Magoha ni wakani alimu anene maskuli sionde va Kenya kumatuma amanyiwa misikulati ilovia sia masomo haiweta kana muvya wa Kisomo nuna anenganie silingi bilioni 59 katono inya kwa sukulu sia sekondari na bilioni 15 katono ile kwa sukulu sia musingi va Kenya mwakani wa Kisomo wa ngili ile miongo ile na umwe. I want to remind the public that the government of the Republic of Kenya has done its duty as far as basic education is concerned. And that the 59.4 billion shillings that was meant for all the secondary schools for the year 2020 have been disbursed. The last one was disbursed just about 2 weeks ago. That money has a purpose. As far as primary schools are concerned, we have disbursed a total 16.2 billion. So government has done what it has to do. All this noise of school fees, I want you people to forget about it. Because by the constitution, primary school is compulsory and a must. And government pays for it. So I don't know what school fees people are talking about as far as primary school is concerned. Kumana naki Minister Magwani wamenda alimu anene momisi ya siya kumanda ilovia ombola na kumanenga amanyiwa mugu wa kuendea na masomo mo otatene. Ohingi Minister wani wa makania aume onde alamena mituwe ya kufuangu ina siya na siya etu siya skulu kana mahinde ya koso wa matambe mai maki miao. Finally, we are going to work with the other ministry of Interior and Coordination of the National Government through chiefs, through the county administration. Every child must and we shall take to school. A child has no capacity to decide that the child is not going to school. And if we find that we unakunywa pombe tu na watoto waendi shule, we will ask you to visit us in a police station. As a parent, it is your duty to ensure that the child is made available because we shall come for the child from your house. Because education is the only thing that will change this country. Joseph Kitheka, Mutongo TV, va kaundini ya Masako. Tuendeani kana munini wa Musumbi Dr. William Ruto ni watabia ateti mambe kuthinikia mabata alame umakonia enenthi na kwailia mikalile yo. Ruto ni waweta kana a Kenya maina bata wa maunduma uteti kwayu indi menda maendeo ayongela kana mwenenthi ndena bata wa kubindwe wa katiba. Ruto ane na eku ya county ya Kilifi ibinda ya chathi cha madhiko ma Bishop George Mwang'ombe Chipa na mwanainya Adam Gio Chipa. Niliambia hawa ndugu zangu pale mbeleni
Kenya imebadilika. Wananchi wanataka kujua ni nini ambayo imepangwa kwa ajili yao. Tuache kupanga mambo ya viongozi. Eti tunasema tunataka kubadilisha katiba ndio kupatikane cheo hii, watu wagawane mamlaka, wengine wagawane mali. Tukasema hapana, safari hii tunataka kuongea mambo ya uchumi. Watu wachonyi hapa wanataka kujua yule ambaye hana kazi atapata kazi chinzi gani, ajisimamie, awe na pesa mfukoni. Mkulima wa korosho, mkulima wa maembe, mkulima wa mnazi, yule mfugaji wa ng'ombe, ni nini tutafanya aongeze mapato, awe na soko, aweze kuwa na pesa mfukoni, tuondoe umaskini ili tuachane na mambo ya ukabila. Ni mnanielewa? Na mumeona sasa wale watu wote, hata wale walikuwa wanapambana na mambo ya kubadilisha katiba, wale warege, wale wote sasa wamekubali ya kwamba mambo iko pale kwa uchumi. Na ndio tunawaambia tunaanza chini, mahali mwananchi wa kawaida yuko. Hapo ndio tutaanza mambo ya mazungumzo ya uchumi, ndio tuweze kubadilisha Kenya. Tumetembea na naibu wa rais, na safari yake siyo rahisi, lakini hata barabara ya kwenda mbinguni imejaa visiki na miba, lakini once you land there, kila kitu itakuwa ni maziwa, asali, mbwembwe, yani raha zote zitakuwa huko. Kwa hivyo tunazidi kupewa moyo, nasi tumelishikilia. Mheshimiwa naibu wa rais na wenzangu nyote katika jamii ambayo iko hapa hivi leo, naibu wa rais amekuwa mwendani wetu sana. Ameitembea hii Kilifi, na akiitembea hii Kilifi huwa kuna vitu vingi sana ambavyo anatufanyia. Tuyo maunduni ma uteti ni kana ndongo ya chama cha ANC Musalia Mudavadi ni wamenda Kenya kwithiwa maithima agenda ila ikethiwa iwetwa ni ateti ibinda ya kutwaisia kampeni sio usakwanini munene ukite aine na kuyanyeri ila imuthokete gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga. Mudavadi ni wathingilila kana wenu kethiwa ayailia ukwati na kuseubia mawia kwa amuika akwata kana atwika musumbi itina wa usakwani munene wa mwaka wangilile na miongweli na ile. Wananchi kwa muda huu wanasikia wamefinywa. Serikali imewafinya na mambo ya ushuru. Na sisi tuko kwa hiyo serikali. Na tunaomba vile tu rais alifanya mwaka uliopita wakati kulikuwa na COVID, ilikuwa imezidi, akapunguza ushuru. Alipunguza VAT kutoka 16 hadi 14. Akapunguza income tax kutoka 30 hadi 25. This is not the time to increase taxes. Lakini mnajua ile kitu inafanyika kwa chama chetu. Muone ile mambo yanaendelea. Mumeona hata juzi ile imeendelea. Ni wakati chama chetu cha Jubilee tujiangalie kwa undani. Tuone pale makosa ilianza. We see where the problem is. But more than that, as we go to the future, ni kutafuta marafiki. Na yule mtu ambaye najua anaweza kuwa rafiki mkubwa zaidi, ambaye Wakenya hawana shida na yeye, ambaye anaangalia mambo ya amani na mambo ya uchumi ni Wycliffe Musalia Mudavadi. Whatever formations we shall see as we move to the general election of 2022 are anchored on trust. Because you can put things on paper, but if the leaders are not working on the basis of trust, what is on paper may not be good enough. We are in NASA, at least I formed it,
I pushed for it. But the truth is, there's a serious breach of trust. There's a trust deficit in NASA. And that is why imedidimia. That is the truth. And we can't hide. So even when it comes to resource sharing of political parties, we should do it on the basis of trust. I must also say that there are narratives being created around this country that particular areas belong to particular individuals. I want to say we are Kenya, we are one nation, and we receive you with open hands. We want to listen to you. We want you to engage with us. We want you to touch our lives, that as we progress, as we make political decisions, then we will be able to make very informed decisions. And therefore, Naindi twalika mutongoi mathauni kana timu wa aka wa mubila wa ikabu kana basketball ni masindie nthini wa semifinals ya Afrobasket vala ni mathau ma timu mbai nthini wa ilembeta ya Afrika. Naindi kwa oyuyu timu wa Kenya ni wende na kuthauka nthini wa finals na timu wa Egypt ni kiwanzani cha Kigali kuyangaliko cia Rwanda. Experience yo gukinira ikipe y'igihugu cyangwa se senior national team y'abagore. We were just not executing. They changed a bit of defense on us and we didn't adjust to it accordingly. And on offense we rushed a bit on a lot of our possessions and we got a lot of turnovers, so that didn't work for us. I wouldn't say for me personally, it takes the team for us to make it to play better for the next games. So as a team, we have to go sit down and look at what we didn't do right, valuing our possessions, giving up on second shots, and hopefully we'll get back stronger in the next game. Naindi musiai sianda namba kumaluka ba studio ekanambe usoma amwe mama utumani maku ala wabikia na kututumia muthenyani wa umundi na bena mutumani mengi yulu wange wa ilana mina kusoma be umokwasia ni Josephat Ngwambu ni loele mutongo TV ni ba kitui mwembe na mwendwa wakwa na siana siakwa ni mubea be ngukwasia nyeta mundu ne wathina taeka ni mbesa kana muthukumi wa silikali andu asu ni umatethia atongo imasise undu wa utethio wa andu asu ma Eunice ni Dominic Ndinda na indi ni kukumana nange waila twamina kukwetea ya andu ala musi wina andu mena mamutha ma mwanya na indi no tubikie kwisila nambani yitu ya ile 395 ethwa no tonya kwithwa wina utethio utonya kumanenga abe ungi ukwasya ninye Patrick kuma katwika ngundo silanga isu ya ukanga utune ikwenzwa na bilioni 16 niki na tuisienzwa na bilioni umwe niki matutabie kitumine chao esine kumana nange waila twasoma ya silanga ulao kwinzwa na indi mautumani maku ni maingi na ikanzo meutumani wa muthia ulani kibathukanio na mautumani alana mina kukwata bengu wasianeta wa Mary ni seise kuma Don Homosini wa Ilobi ni wish mwana wakwa Ryan mwendwa musili happy birthday ya katatu happy birthday Ryan na indi ni muviano ndu wa kusakua kwenda ni anakwa ndini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saumwe na nusu ulawa ndethesi ya kwanzia ya meko ni Sharon Dina nyendi Faith Mackenzie wa mutunga twithiana mwendo wa saa 3:30 gunengelelie Mauvoo tondu meithiwa manatubikia mesani yitu ya Mauvoo kwa oyu tiwanesa.